Hello gagayam na imbag nga oras yumanen. Kabarbaro manen nakapadasan ti may patangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang ket manipod kani kabsat Mirna saan napud nanagan ti may drama ita. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay da Evangeline Martinez ni Marivic Kibael dita Singapore from Ilagan Isabela ken amin na pamilyana dita Cabecera 25. Kastameten ken ni Albert Cabrera ti Planas Ramon Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Mirna. Dirma ng biyanang, adadwa nga anak mikan nila kay kat maipapan kadagiti asawa dati pagtarayan to istoryak. Dakkel ngamin tinagdumaan dagiti manugang mik. At tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ingolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pag-abangan da. Tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalogi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya? Nagado a maikat. Isupay tinapili. Ay, addan samo nga minsan sadot jay manugang ta. Ay kat, nairaramat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga da di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, tapinsyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodon ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga raw, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad iti barsangan. Day ta pala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apak ya asawa manay. Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun at alaga ti pagnaudan nyo nga agasawa. Wananang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang ken paggatang iti makan. Kat di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la di nagawidan na idi. Idi nagkasar di may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day di akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna ananang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da?
Nagaduday di balayda. Adu dagiti pamilyado kakabsat ng agnana di balayda. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumit kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisin tabuksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung nga agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Ingga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas diti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay an naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulima. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanin ninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ha? Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruam mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruam mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kaya, anya ko matibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pa nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin mo tangiwa mo Anya, naawatam dyan bagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan, sumrag ka Adda ni ang kalinggawan, tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko, isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agarada, antay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo, tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon to man, may nubigat, antay. Sige. Ay wun, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang aya. Isurum nga agsao, ta saan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan?
Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana, tana sa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga asan ngagsasaw. Ay ngam ala. No sakti kadwa na, isaw sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akas la natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyaab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaib kayo ka din dito bayaw. Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tan ti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayong tun malpas mo ti panakaradom. Agsango taman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan andi ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang ni testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa guys sa wanod, wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Mga anusyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom na jay. Ay na talaga asaan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na dya abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartek mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no, tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama, tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan kadi mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin san. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Nay, di matagsawa pulusan, iti pinagsat ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong tiyarak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggaget pay. At least, uray na ulimag, na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginan ang Apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano ag tungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kiti ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasin dan iti pagnaadan. Ibagak, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mo ta kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat mo't laeng no dan bukod yung apagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain.
Uray dengdenggan jay asawam, ag saulat ta iti kontraken kwa na. Isa paspasensyaan niyo jay inam. Ibagam iti asawam. Wen, tatang. Nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga, Rod. Bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da ka no. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda ka noon kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito iti asawa na. Tagtrabaho tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinubihan na? Tagaanaw? Diya ka mo. Maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Iso ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga itagbalin akatugangak a babae. Da kayo muulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring matibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agna dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Dito'yak ka nung agpas nga ay ikatwan Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga men no jak agsaw. Isa pasensya kayo no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klaasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak anong alawangawak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kayat ko kit diti kasta ngamtay saan ngagsasaw. Nanay. Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak ta takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Best at rabit. May mayat met ti kastan ngamtay saan ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengrang tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ijay istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikod balasang ka. Apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id kan agsel-selpon tar aramidag. Adyak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklon day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madagiti pagbagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastoy.
Napanan manan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tag-chis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayon, nagsapa rimwar. Oray at kayat mo mait. Saan? Paborito mamanugang na ijay. Kung namakayat mo laon ay ti kinatarabit na. Jak kaya ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day ja babae. Anya ita ti mas kayat mau. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali at tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kan ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Narigat gayam akad ngan ti pada a tao babaan ti kinatao na. Tadjay na uli makamanugang ko linalais ko. Ngam ti Jack ni namnama nasaysaya at matgayam nga adayo ti ugali na. Ngam jay nap-apresyar ko a manugang. Jack na anusan ti ugali ti babae manugang ko iso nga imbaga kiti anak ko nga ipanawnan iti balay mi. Bimawi ak nga rod iti lalaki a manugang ko babaan ti panagbalin ko anasaya at kankwana. Alakastan ti gayam mo Mirna. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Kani sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.